nas ovde na poslednjoj tačci ove naše male ekspedicije koje smo radili par prethodnih dana i kao što to obično je bilo, najslađe ostavljamo za kraj. Mi se sada trenutno nalazimo u Sea Star centru u Molontu u Hrvatskoj. To je jedan mali, ali vrlo moćan centar na samom jugu Hrvatske gde sam ja imao posebno zadovoljstvo da radim prošle godine i da sarađujem sa porodicom Ljubenko. Već je postala vrlo popularna destinacija među srpskim mladilačkim klubovima, tako da recimo Sebastijan i gospodin Peca ovde već ima ustaljenu turu. Jedna će biti krajem ovog meseca, ako budete dovoljno brzi i bezobrazni, možda ćete moći da ugrabite neko mesto, jer mislim da su prijave već zatvorene. Van toga, ovo je jedna lokacija gde uvek mene možete da kontaktirate i da napravimo neki aranžman, neku turu u bilo kom trenutku. Sve ostalo što se tiče samog centra, lokacija koje se none, mislim da je najbolje da kaže jedan lepši, elokventniji i pametniji predstavnik ovog centra, Klara. Izvolite, Klara. Hvala na pozivu za ovaj intervju. Pa od naših lokacija što nudimo, većina je njih oko Velikog otoka i Malog otoka, što se nalaze 2 minute od ronilačkog centra, što je dosta blizu. U te lokacije uključujemo i gorgonije, meke korale koji su na dubinama 37 do 65. Jedna od ljepših lokacija koje trenutno imamo na mapi, a 2 lokacije koje su malo daleko su Špilja podvodna 25 minuta i Kaiser Franz Josef 45 minuta. Isto tako noćno ronjenje u mogućnosti svaku večer koje obično radimo iz ronilačkog centra, to je s obale, ali je moguće raditi na otocima i poluotoku. Klara, reci mi u principu koliko još se može računati da može da se roni kod nas? Pa kod nas to se ovisi o vremenu, znači najviše smo na udaru juga, to je najveći problem u ovom ronilačkom centru, tako da otprilike po vremenskoj prognozi do kraja 10. mjeseca Moram da ti se zahvalim, ovo je svaki put vrlo lepo događaj, malo na te divno jedno malo mestarce. Ovaj centar vrlo često slučajni prolaznici mešaju sa nekim lounge barom, pošto zaista kad se smestite ovde ne ide na se. Da li ćete da gledate u ostrva koje se nalaze iza nas, da slušate muziku i pijete kafu ili ronite, to je već jedan poseban događaj koji ulazi u čitav paket. Ja se radujem da se ponovo vratim ovde što pre, kako se zove, i nadam se da ćete nas primiti u goste. uvijek. Hvala, svako dobro.